Kita bangkit perempuan aswaja, jangan terlena tipu daya dunia. Masa depan semenanti, perjuangan tiada henti. Mari kita kuatkan fondasi. Kita bangkit perempuan aswaja, jangan terlena tipu daya dunia. Masa depan semenanti, perjuangan tiada henti. Mari kita kuatkan fondasi. Perempuan aswaja, mari kita berkarya, janganlah terlena, ujuk rayu belakang. Perempuan aswaja, inilah saatnya membangun Indonesia hingga jaya raya. Kita bangkit perempuan aswaja, jangan terlena tipu daya dunia. Masa depan semenanti, perjuangan tiada henti. Mari kita kuatkan fondasi. Kita bangkit perempuan aswaja, jangan terlena tipu daya dunia. Masa depan semenanti. وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم. جنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مرحبا
السلام عليك Yang kami hormati Ibu Lurah Kelurahan Kota Kaler, alhamdulillah hadir. Yang kami hormati Ibu Lurah serta Kepala Desa sekecamatan Sumedang Utara yang hadir.
kita berkarya, janganlah terlena. Ujung rayu berlalu.